Subhanallah, luar biasa teman-teman. Pagi ini cerah sekali, walaupun semalam habis diguyur hujan deras. Ini Mulia Kontemporer di sini pagi ini teman-teman, mancing lagi di spot lama dengan sasaran bebas, yang penting strike. Oke, sampai ketemu di spot teman-teman. Nah, ini spotnya. Pastinya teman-teman udah nggak asing lagi di sini teman-teman ya. Nah, oke, kita langsung prepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mulia Kontemporer di sini teman-teman. Ketemu lagi di spot lama ini. Hari ini mancing saya membawa dua alat lah. Yang dua ini tegek 360 sama tegek 200 cm. Dan satu lagi reel dengan pasangan joran sambung 150 cm dengan sasaran lele. Kalau nggak lele ya gabus lah. Ya apa aja yang ngenyot lah, kadal juga oke. Nah, untuk lele saya menggunakan umpan cacing merah seperti biasa teman-teman. Nah, yang tegek saya menggunakan pelet solek. Oke, seperti apa keseruannya? Langsung saja kita eksekusi. Ini spot tegek saya. Oke teman-teman, saya di sini menggunakan tegek yang 200 cm karena spotnya gini ya, nggak terlalu panjang, nggak terlalu lebar. Saya menggunakan ini dengan umpan pelet lumpur atau pelet solek ini. Encernya memang seperti lumpur. Ya, langsung saja kita eksekusi teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja ini umpan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan langsung strike teman-teman. Beneran langsung loh ini. Asli, umpan pertama langsung strike teman-teman. Wader ini, mantap. Belum nyot. Oke, lanjutkan lagi. Mantap, micro fishing Indonesia, jos. Umpan kedua teman-teman. Kedua juga strike teman-teman, mantap. Oke, umpan ketiga. Ketiga juga strike, luar biasa. Keempat. Keempat juga strike teman-teman.
5. Kelima juga strike. Keenam. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Keenam juga strike, teman-teman. Never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Ketujuh juga strike. Wah, babon ini water luar biasa. Full strike, nggak ada jedanya, teman-teman. Legendary. Everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Delapan. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, Ke-8 juga strike. Luar biasa. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back, yeah, cause I ain't never done, I'll be number ke-9. one, working hella hard until I get just what I want, yeah, rises like the sun, yeah, fatal like a gun, shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing, never give up, never slow, till I finally Ke-9-nya babon ini, teman-teman. to the nose, I just wanna keep moving, yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah, everything I do, I'm just being genuine, yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah, I do just what I do. Luar biasa, babon besar sekali ini ke-9-nya, teman-teman. Full strike dari lemparan pertama. Luar biasa ini yang ke-9 ini. Luar biasa, teman-teman. Tapi asli, teman-teman, benar-benar full strike ini dari lemparan pertama tadi. Luar biasa, gacor. Ini kalau nyangkut di kain udah urusannya harus pakai pisau atau gunting.